šolske lupe. Da, otišli smo odmor. Je, nahla je. Ma nema ih. Ma ne mogu ih zvati. Ja mar ne razumiš, Luča Kredo, da ih ne mogu zvati. Nemoj mene zabaviti s tim. Doći sljedeći tjedan. Zrcalce, zrcalce, na steni povej, kateri najlepši v deželi je tej. Bellissimo. Franka Leoni, dober dan, gospa. Ime mi je Marica, me zanima, kdaj boste opustili Osamo. Ja, ne vem, veste. Je velik zločinec in dvojim lahko, kdo plača varščino. No, kakšno plačilo pa že imam za vas. Ja, ampak šolska lupa mora to odobriti. No, brez skrbi, na Havaji so. Osami lepo spremenite ime in ga nihče ne bo našel. Ste prepričani? Seveda sem. Ja, no, nekaj pa že lahko pogledam. Samo trenite. Hvala, gospod. Nasvidenje, makaroni. Sama! 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 Pagaje! Pagaje! Moje! Prašičja gripa je. Pomije mi, diši, razumeš? Razumeš? Nikoli ne zdi. Tim prej mora poklicati Raffensteina, da zapremo Osamo. Prašić, ja ga imam oprezila.
O ne! Alo, kar je to? Kaj nič ne more da vezme nam? Addio! You look like a big star. Oh, there's no DJ che muore. Come minimo? Jak wali pan minima? Hayya, oh! Osama! Oh, I don't speak English. Lo facciamo. Akcija. Akcija. Ven se spravi, zdaj se niko razporači. Mogu stvar, ti si moda. Akcija. Akcija. Pa Havaje, nema ih. Ma ne mogu ih zvati. Ma zar ne razumiš da je ne mogu zadužiti? Akcija. Akcija! Akcija. Yeah.